Alright! Ay, kamusta kayo? Ring tatagal! Mga dinan na kayo ba ayuda? Huling ingalanan malapit na. Ring kandidato magpabanglo na lang. 5,500 isa ka. Subukla king pamangampanya. Buranaldo eta alintana. Pero balu danaing kawanda. Bengi-bengi gagapang la. Ginalo ni Mr. Suave Kaningaldo lang mami. Paludo ring tutante no karila maglagi. Uwayapi ni Mr. Suave ing pamye na grabe. Aliwayang tumiskarte talagang laka nga sabi. Kaya nakamalungkot nung eka melista. King second patsyudada ka hanggang chismosa ka. Halalan na naman may ngalgal no naman. Masaya no naman peraing labanan. Alalan na naman may ngalgal lalaman. Dignidad may lakwan, may silono naman. At nung sumambot ya, ingke kang kandidato. Eya kaya mga lingwang tuto. Paganak ka, buwing binye mong suporta. Anyang linapit yake ka. Oy talip po yay Mr. Suave. Sobraya saya abe. May painom ya bale. Abak hanggang bingi. Pilabas sing pabanua. Alaneng kilala. Nyange ni pamisip na ka nung kailangan niya pa. Halalan na naman may ngalgal no naman. Masaya no naman peraing labanan. Halalan na naman may ngalgal lalaman. Dignidad may lakwan, may silono naman. Seryoso. Ayan, so, takal po salamat. Kari nga may kiramdam. At, siyempre, vote wisely, alright. Yes, hindi na po karapat dapat. Hindi na po napupusuan yung ilang boto tamo. Alright.